الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما فالرسول صلى الله عليه وسلم في فطرته وتشريعاته مدرسة في أقواله وأفعاله وسيرته نال بهذه الغسال الشرف الأول لكتاب المخلدون 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله صلى الله عليه قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي التأسي به في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق لا بالتغني بحبه بل بالسلوك كما هو الحال في حب الولد والوالد والمحبوبة أو المحبوب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يأتي الله سبحانه وتعالى oɗo allah mo tawi himo hande yettede nde tawno ko kanko tum tagi ko kanko tum jeeyi ko kanko tum hani rewede yettamo kanko allah subhanahu wa ta'ala nulɗo nulaɗo makko on o nulimo peewal e diina goonga fi yo feññin kaɗo diina e hoore diinaji ɗin fof hayso sirkoɓe welaka ɗum seedo ala reweteɗo e goonga siwana kanko allah subhanahu wa ta'ala goto o alamo o kafi no seedo o kohojo meɗe muhammad bun abdillah o ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko Allah subhanahu wa ta'ala nulimo fiyo andin tagode nden fiyo o andin en ko hon ɗum waɗeten weltinin Allah subhanahu wa ta'ala o yaafo en bonnereji meɗen ɗin o okka e moƴƴere makko nden yawmal qiyama fiyo andin en ko hon ɗum tikkinta Allah rento ɗen e ɗum fi watan heɓo malki soko adna ɗo e kalakala yo allah juulenelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe ɓawa ɗum jiyaɓe allah miɗo wasiyo hoore am wasiyo on hulgo allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo towuɗo on ko waɗi hulgol allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo addanta neɗɗo malore si neɗɗo huli allah ko kulol allah ngol rimata ko woni sabu malore makko nde si neɗɗo hulali allah ko angal kulol allah makko ngol dimɗe mum ɗen addantamo malki sore ka annaɗo e kala kala huli allah subhanahu wa ta'ala huliron mo waɗugol ko wi kon acca ko haɗi kon allah subhanahu wa ta'ala ko hulirte wona dogugol mo kotto wono piiji heddiɗi hulirteno hulgol allah kanko koye a hulmo doga ɓattoɗamo ko heddi kon fof ko wona allah sa huli koye dogo pottoɗa amma kanko Allah subhanahu wa ta'ala sa hulimo ko ya dogu battodama ono Allah subhanahu wa ta'ala wiido en
enen ɓeeɗo julɓe ko nelaaɗo jonni on kon jogitee ɗum ko o haɗi on kon rentoɗon e ɗum ɗon neɗɗo jaɓuɗo ɗum ɗo gollitiri ɗum ɗo ko on ɗo waawi mantorde wigol komi julɗo neɗɗo mo tawi ko nelaaɗo addi kon yo Allah rewire ko ɗum o ƴettoto rewre Allah ko nelaaɗo rentini kon ko ɗum ɗo o rentoto e muɗum so a rentike e renteteeɗi ɗin fuu a rentaake ko nelaaɗo haɗi kon nafatama hay pus so a waɗi kala ko watte kon a waɗaa ko nelaaɗo wima kon nafatama hay hunde idan julɗo on koyo o jaɓu o jogito ko nelaaɗo addi kon o gollitira ɗum ko nelaaɗo rentini kon o rento e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo yamirgol mo ɗum ɗo o yamiri en hulgol Allah subhanahu wa ta'ala o yi fattakullah jogite ko nelaaɗo addi kon accon ko haɗi kon hule Allah ande Allah subhanahu wa ta'ala ko sattuɗo ledde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema ko ɓe nula ko andingol yeetagol ma an julɗo on ko ɗum ɗo Allah yamirma ko ɗum ɗo haɗuma ko Allah wima ya waɗu kon ko ni warrete ko fewndo ɗo waɗete ko e nde nokkure ɗo watte andinama ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala rentimma e muɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam eno Allah subhanahu wa ta'ala tagiri ɓe noon e sari'aaji ɗi Allah halfini ɓe yoɓe yettinɗin e tagore nden e nder konnguɗi maɓɓe ɗin e kuuɗe maɓɓe ɗen e gurdam maɓɓe ɗan fuu so a wattani yila a taway ko lekkol hoka neɗɗo janngata Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema sina faalamo jokka heɓa malore aduna lahara ya jokku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun wodani on e nelaaɗo Allah on si wi'ama nelaaɗo Allah on no anda ko mbona walide fino ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wodanima an julɗo on e oɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ka ñentina siɗa faala juulude koye a ñentin julde makko nden siɗa faala horude ñentina korka makko kan siɗa faala hajjude jaɓe ñentina hajju makko ngun kala dewal ngal watta yo taw wona ko goɗɗo goo moƴƴini addi wi ɗum ɗo kadi dow no moƴƴi ko waɗi heɓi ko yimɓe hayso ɓe innama ko ɓe karamakoɓe hayso ɓe innama ko ɓe waliyaɓe ma ɓe innama ko ɓe innawo kono ko feeñi kon e kuuɗe maɓɓe ɗen ɓe hulata Allah ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam addi kon yahi moƴƴini goɗɗum goo jonni yimɓe ɓe wi rewiri ɗum ɗo Allah ɗum ɗo kadi okka e moƴƴere oɗo o hulali Allah ko waɗi Allah naafi jowo o suɓata ko e tagore nden ɓurɗo moƴƴude mo o ɓuri hoolade o suɓo e malaikaɓe mo ɓuri hoolade o jonna mo deftere makko nden yahu wi'a jiyaɓe am ɓen ko ɗum ɗo watte ko ɗum ɗo accete goɗɗo go jooɗo andite golle makko ɗen o yoɓe ko moƴƴi kon e ko boni kon haray ka julɓe ɓen mo kala ka woni mo kala no woniri nodditoto no yiɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono wi'ugol komi hunde e wongol nde na gooto buy no waawi arde ka martuɗo wiya kañum kadi ɗo ko njulaajo kono si njulaaɓe noddama hara susta jokkude idan buy wi ay hoore mum ko julɓe kono ñande anduɗo julɓe ɓe noddi julɓe ɓe wo o susata yaade ko waɗi julɓe yagal ngal wona am moƴƴinta ko waɗema ko julɗo ko waɗama ko julɗo ko ya ƴettu ko
ko watta wanno arama ɓe julɓe kono gollitiraano fiya won julɓe yiɗugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona si hiɗa faala yiɗa nelaaɗo a wonta julɗo a yiɗa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yiɗugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no mari alamandeji hollayɗi hihi ko goonga ma hiɗa yiɗi nelaaɗo si konngol ma ngol e kuuɗe maɗen serti yonata idan yiɗugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no landi ya a ñenti nelaaɗo go'o taw ka piɓle maɗa ka finde ma nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yewti en ko honɗum wiyete iman ko honɗum gomɗinte ko honɗum julɗon haani fiɓude hoolo fellita tawa sikke natta e mum kon ɗum sa heɓi goɗɗum goo ko hooliɗa ko wona ɗum ɗon haray ko wiɗa ko hiɗa yininaɗo ko fenande yiɗali nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on neɗɗo wi'uɗo no addi wako nelaaɗo addi kon ma ɓuri ɗum yiɗali nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama on jaɓuɗo ngol konngol gonginingol gollitingol kadi si neɗɗo fefindike fenande wi'i ɗum ɗo no ɓuri ko muhammadu addi ko moƴƴere ɓay fellet no woodi wona ka yaasi woodi kaka me'en ka juulirɗe meɗen ka saffaji meɗen hiɗen mari wi'uɓe ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tawa hiɓe hooli neɗɗo dariɗo wi'i no addi ɓuri ko muhammadu addi ko hiɓe jaɓi mo hiɓe do'oramo barkinoramo ñentinamo kadi si a wowlimo bone ɓe accantama hiɗa daro wowla muhammad sallllahu alayhi wa sallam bone kaɓe woni ɓe accane kono so a wowli on ɗon bone kaɓe woni si ɓe heeɓi feere fittade ma no ɓe ittani idan yiɗali nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama jaɓuɗo hooli ka finde muɗum wondema salatul fatiha no ɓuri alquran wonata julɗo wonali julɗo kadi jaɓuɗo hooli ka ɓernde mum wondema salatul fatiha no ɓuri alquran allah subhanahu wa ta'ala wi'i yo nelaaɗo yeeto en ka alquran aya jangeteɗo ha darngal daro qul la in ijtama'at al insu wal jinn ala an ya'tu bi misli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din ala ba'din zahira muhammad yeeto mofte maɗen si tawi yimɓe ɓen fuu e jinnaji ɗi moɓodiri nokku nguutu mo be addi embe ko andi kon tawi ko moɓodiriɓe ko fi addugol sifa wona yeru na ɓuri koko nandi e mum si ɓe wawi addude ɓe wawata addude ko nandi e alqur'ana hay si ɓe fof ɓe wallidiri si tawi yimɓe e jinna si moɓodiri wawata addude ko wawa alqur'ana goɗɗo goo immike wi kañum ko addi ɗo no ɓuri alqur'ana so a jangi ɗum ɗo no ɓuri ɗum tawi gorko mawɗo no wakkili wakkitade yaha jooɗo e radio wowla ɗum kadi yeeto ɗum jama on o acce ɗon o inni o kadi ɗo ko julɗo ni haray laaɓodira kaliɓe idan ñentingol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawa ka finde siɗa yiɗi nelaaɗo a ñentinayɓe ka finde maɓɓe sa yiɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam a ñentinayɓe ka dewe juula ko ɓe juuluno kon hoora ko ɓe hooruno kon hajjoya ka ɓe hajjoyi ɗon waɗa sadaka ko ɓe waɗayno kon kala ko watta kon ko wiyete kon dewal fiya a heɓo baraji tawa koko nelaaɗo wanno ko tawa a fefindanta ko hoorema piiji moƴƴinaɗi ɓayno woodi jooɗotoɓe moƴƴina julɗe juuleteɗe moƴƴina korkaji hooreteɗi moƴƴina sadakaji ittiteɗi tawa nelaaɗo yamiral ɗum hande ɓe yamiral ɗum janngo a natata e deftere sari hayyata ɗum windi ɓen wuudi tawa ko wiɓe hoore mum ko julɓe hiɓe gongini ɗum hiɓe jaɓi ɗum hiɓe wakkili hoore mum kadi sa wi'i ɗum na gonga ko amari probléme wona kamɓe idan a ñentine nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama
ka piɓɓule maɓɓe e ka dewe maɓɓe e ka jikkuji maɓɓe e ka gollodire maɓɓe fiya a woni julɗo yiɗɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona nodditagol tum eɗen anndi e ndu lewru wondu e arde yeeso meɗen ɗo yo allah tawnu endu se yaltiti e nder saare men nden ma e nder ce'e men ɗen a yaha yi'a juulirɗe no haɓɓi darapoji ko honɗum waɗi ko yimɓe wiiɓe hoore mum no yiɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no wurnitude ñalaade nde nelaaɗo jibinano nden e hoore noon si a naati ka juulirde ka ɗum wi haɓɓa ɗon wona julɗe ɗen wona jantoyeji ɗin wona ada julde wona ɓaawa julde kala ko yiiɗa e ko bone wadde kon a tawa capanɗe jewne temde ko ɓe gonta kon ko lundi ɗum so nelaaɗo sallallah sallam e hoore haɓe nodditi hiɓe yiɗi nelaaɗo yiɗgol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko diina ko hunde nde tawata no okka neɗɗo ko julde makko nde okkatama korka makko kan okkatama idan en andi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam Anas bun Malik radiallahu anhu wa ardah himo wowli konngol o wi gorko arno ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ene nelaaɗo ko honde tuma darngal daroto nelaaɗo maaki ko honɗum heɓulɗa fingal darngal ngal antuɗa finno ko honɗum golluɗa marɗa fiñande darngal ɓayɗa hawde darngal daro o wi min mara golle ɗuuɗuɗe kono noon miɗo yiɗi allah e nelaaɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e makanimo neɗɗo on wondoyey ka aljanna e on mooyi Anas bun Malik o wi min heɓaali konngol min heɓaali ko weltini min ɓaawde min woni julɓe hewti o maako nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam almaru man habba idan sa yiɗi nelaaɗo haɓe moƴƴere mawde kono noon yiɗgol nelaaɗo ma alamati ko ma tawa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no ɓuranma ɓiɗɗo ma on no ɓuranma ɓeygu ma no ɓuranma nene ma e bemma no ɓuranma hay hoore ma donc haray a yiɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon wona wigol ka hunde ko ɗo nelaaɗo ɓurani migol ko si yani hakkunde faale wonkimaki e faale nelaaɗo on kono ƴettata hakkunde faale ɓiɗɗo ma on e faale nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam kono ƴettata hakkunde faale yumma ma e bemma e faale nelaaɗo on si lutoɗi kono ƴettata hakkunde faale nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e faale sonnaɓe ma on si yani ko honɗum ƴettata siɗi lutoɗi kono ƴettata tuma ɗum ɗo waali ka hoore tabal maɗa tawine ko ma ƴetta goɗɗum e muɗum ɗiɗi ɗi ƴettudata donc ƴettuɗa hoore ko ɗum ɓuranma ko ɗo andata ko wiiɗa ko nde nelaaɗo so tawi ko gonga tawi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wii an gorko julɗo ndeware ma accitonta fembude dey kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha hande ɓe fembaali waare maɓɓe nden sonnajo ma wi min dese ɗum ɗo faalaɗa kono na ɗum nelaaɗo faala ko ɗum ɗa hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi hakkunde faale ma lundiɗe ɗen faale nelaaɗo kono ƴettata tawi a ƴetti faale ma lundiɗe ɗen faale nelaaɗo on haray ko hoore ma ɓuranma nelaaɗo sa ƴetti faale nelaaɗo on tawi ko ɗen no lundi faale maɗa ɗen ko nelaaɗo ɓuranma idan eɓɓuɗo piiji ma heddi ɗin fof kala ko yani tawi no lundi ko nelaaɗo maaki kon woni ko karama kojo woni ko waliyajo woni ko hombode so tawi konngol makko ngol lunniki konngol nelaaɗo on tawi ko konngol makko ngol ƴettantoma ko ɗum ɗon ɓernde ma waali e ƴettugol ko ɗum suusuɗa ƴettude wona ma ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray oɗo ɓuranma nelaaɗo hay so a wi ka hunduko ma e nelaaɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki gooto e moɗon timminta gomɗinal muɗum ngal ha tawa ko min muhammadu ɓuranimo e di ɓiɗɗo makko on e di nene makko e ben makko e di hoore makko tigi ibadallah قد أمر الله تعالى باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الاتباع سبيل للهداية ووسيلة لنيل محبة الله وتحقيق لرضاه وغفران للذنوب وقد حذر الله تعالى من الإساءة إلى رسوله في حياته
أو الإساءة إلى سنته بعد وفاته. جاء بأن هلي أندن الله سبحانه وتعالى ويمري إن جكبر نلا صلى الله عليه وسلم وأن سبي نلا نولي ووي كدي أن مفتد فو ين جك نلا سن الله وي ين جك نلا حندك دي هاي إغوت مرا حق جكده سنة نلا صلى الله عليه وسلم neɗɗo wonɗo wo mo o woni ka o woni wo ka o woni ko yo o noddu yimɓe ɓen e jokkugol nelaaɗo naano yimɓe jokkugol mo kanko gooto mara haqqe jokkeede ko nelaaɗo mari haqqe jokkeede ko o Allah wi jokku Allah subhanahu wa ta'ala wi nelaaɗo yo yeeto en qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u wa yaghfir lakum dhunubakum Muhammad yeeto ɓe ɓe minulma e muɗum si tawi hiɓe yiɗi Allah yo ɓe jokki si ɓe jokkima Allah yiɗay ɓe Allah yiɗata goɗɗo gila ñande Muhammadun la ha dalngal daro Allah yiɗata goɗɗo sina nde o jokki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si a ƴetti ko marɗa kon fo a okkitiri a yeebi gurda nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yahude nasora naafi ɓe yidata sadaka naafi ɓe yada ka coociru ɓe yango fi diina naafi ɓe ala e jendude aduna ɓe nodda e diina hiɓe wakkilare maɓɓe nin fum kono ma dama ɓe jaɓali jokkude Muhammadu konko ɓe wakkile nafata ɓe fus isan ɓay noon Allah ñawirta sengo o ñawata o perdina woɓɓe fi anga jokkugol Muhammad o ñaawa o mallema an ɓa anga jokkugol Muhammad mustahil ko haɗi yahude nasara maleykum ko sabu anga jokkugol Muhammad sallallahu alaihi wasallam si wona ɗum ko Allah baɓe ɓe jokkuno yahudu ko Musa jokkuno nasara ko Isa jokkuno ha Muhammadu nula hiɓe newnana waggol ɗum hay gila ñande Muhammadu nula hande kadi ɓe wi'a yoɓe jokku Muhammad ko gila ñande ɓe sali jokkugol Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe woni hande kadi perduɓe nela sallallahu alaihi wasallam maaki law kana Musa bun Imran hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i si hara Musa no wurno ñande nde mi nula nden mi Muhammad wawatano mo yonde ko woni mun ko sina jokkami tawi Musa yahuɗo ha yewtude Allah si taw hara mo wurno to Muhammad nula o wawatano wonde e diina makko kan ma o jokka Muhammad ko cernojo hombo ko walijo hombo wawata wonde e lawol muɗum wala jokkal Muhammad menaɗo wawata wonde idan si tawi hiɗa faala heɓude giggol Allah ngol a jokka ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko si Allah yiɗima o yawfanma bakkatuji maɗa ɗi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah yamiri en jokkugol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ngol ɗo jokkugol nelaaɗo ko ɗum ɗo woni laawol fi heɓugol peewal fi heɓugol giggol Allah ngol subhanahu wa ta'ala heɓa wela e makko on yafane bakkatuji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala rentini en e bonagol e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewnu gurdam maɓɓe ɗan o rentini en e bonagol e sunna maɓɓe on ɓaawo ɓe feƴƴini bonagol e sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no jeeya e muɗum sinkigol goɗɗum go ko yimɓe ɓe waɗa lonto sunna nelaaɗo ko waɗi a wawata wadde ɗum indika a wawata gila ka naatugol ma ka juulirde ɗo ka yaltugol ɗo ko imma waɗano nelaaɗo warruno noon ma lunduɗa warrano nelaaɗo warrano noon a wawata wadde ɗiɗi kala idan e golliji maɗa ɗin fuu ko noon o rentini en e bonagol e sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam bal o addi tamba hulɓiniɗo o wi falyahdari alladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim yo rento ɓe ɗo yimɓe ɓe no lundo yamewore nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wata heɓuɓe fitna on ɗo ko sirku ka neɗɗo lundi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o okkude sirku ka lundiɗa nelaaɗo o a okkute sirku ma ɗum heɓa ɓe letti muusuɗe sabu lundagol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi wa man yusaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabili mu'minina nuwallihi ma tawalla kala lundiɗo nelaaɗo ɓaawo nde goonga on anganimo
si gonga on ngana taw sitta anet do yahudo ha andi pellet ko dum do won sunna na sallallahu alaihi wasallam ne do hunde tewoda pas acca din jokka belede go mo wona do faamodire e jama on ko ma acca dum do sunna dum habde e jama on kulol habi dogol e jama on kulol habi dogol e musdal ma dangal kulol wata be ronku yaade haajuji ma din kulol wata be walle ronke walde faadeji ma din tawa ko dum accirta sunna na sallallahu alaihi wasallam ko be do Allah wi wa man yusadiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda kala lundi do nela bawde ha gonga on feñanimo o andi ko hon nela do wonno mudum wa yattabi ghayra sabilil mu'minin o jokki wona lawol mabbe be no wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam men jokkine mo ko o jokki kon bi manam men acce mo o jokka ko jokki kon kon non men naade mo jahannam idan neddo juldo on yo o rento e jokkugol dido piiji sincaadi adda wada ka diina wi'a dum do kadi ko diina sida faala tefanowo mo yawmal qiyama sida faala ka humoda hara tajata humo en ran sallallahu alaihi wasallam kala ka yahuda humo yida go taw mo humida e jungo mum amara dalil o mala na onela sa ƴettiɗo gorko mawɗo fii tun himo wele awi ko ote fanema yawmal qiyama afal bi parce que anda ko hombonimo kanko a wawata to yiide goɗɗo fii himo juula fii tun himo hoora fii tu yimɓe ɓen no mawnini fii makko inna o ko neɗɗo aljanna ni amara on dalil hiɗa wawi no wiide himo moƴƴi ka feeñam ma kon kono o malay o naata aljanna anda ko waɗi no heewi yimɓe sikkaɓe ka kene ko moƴƴuɓe tawa ka gundo nanoɓe no wodi yimɓe yawaɓe ittaɓe botte muɗum e kontaka goɗɗum ka gite yimɓe ɓen tawa ko e gonga ɓe jotti idan yahugol ma humo e goɗɗo o jonne ma wirdo innama ko ɗum ɗo watta sa waɗi ɗum a naati aljanna amanni ɓe nguri maɗa nden fof nelaɗo accani ɗum noon ko hawrelin ɗo aboubacry humano goto oumar humano hay goto ali humano hay goto sahabaɓe nelaɗo maɗa goto mo mbiɗɗo ko diina nelaɗo kamɓe nodduno faade e muɗum ko wirdu nelaɗo ɓe jonnuno yimɓe ɓen on kadi non jonnatake ɗum ɗo askaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no anda ko honɗum nelaɗo janto en Allah subhanahu wa ta'ala no windi waali e defte wona ha yaha ka goɗɗo humoɗa si waɗari wono tawino noon a juuli a humaki a hoori a humaki a hajji a humaki a itti zakka a humaki a humata ko fi jantol inde Allah kadi fiwon idan ngol kumol ɗon ko ngol sirku noon ko ƴettugol goɗɗo waɗa hakkude ma Allah subhanahu wa ta'ala wiya ko oɗo ɓanna tammi ka Allah so neɗɗo julɗo on rento e ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani e wondema neɗɗo julɗo on tawi ko gonga makko himo yiɗi Allah yo jokkune law e hadise maɓɓe gonɓe maki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka rentingol e ɓeydugol ka dina ma udugol toon man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad kala sincuɗo e fiyake amen oɗo fiyake amen on konno ko dina kam kala heƴintinɗo e fiyake amen oɗo ko alano nder toon yo andu ɗum ɗon ko yiltete ɗum ko jontete ɗum sa addi julde nde alano ko nder islam a wi ɗum ɗon kadi ko moƴƴi ɗum ma a addi toon korka ko alano nder toon ma a addi toon jantoreji ɗi alano nder toon ma façon jangeteɗi ɗi alano nder toon ma façon du'aji ɗi alano nder toon a wi ɗum ɗo kadi ɗo no moƴƴi nelaɗo maaki ɗum ɗo a jonnitate a waɗɗo on ɗo mo nanta haala sikke awa si jonti jontama haala o mali wona golle ɗen marɗa haaju mum ko joddi golle ɗen ɗo noon ko holli wondema si a golli golle ɗen ko kanƴe tigi hettata na joddi Allah yoɓata si a juuli Allah yoɓa noon wattande julde ɗon ala si a jongi bimbi a hawri ha kikkide Allah ƴettali o yoɓali kono wattange hege maɗa idan ko si Allah yoɓi ko joddini hato jinɗen e muɗum wona golle ɗen ɗo noon ɓe maaki si a golli ko ala ka diina a jonnitate na joddini nde ko golle ɗen jonnitata misal mum no sa ƴetti ɗo joni ñeeñuɗo awi moƴƴinana ɗum ɗo kanko ko moƴƴinirta ɗum ko fiyon ɗum ko fiya yoɓmo ka so wi baylo lesana baafal o lesirtangal baafal sina fiya yoɓmo par ce que kanko mala haaju maggal
si a jonnitimo ngal awi ɗum no na ɗum mi faala na siga ngal ɗo mi faala o weltata ko joddindi isan ko joddindi wona e gollanede wona gollade wa yustaratu fi qabuli amali muslim min salati wa siyami wa hajji wa zakati wa sadaqati wa birri wa ihsani wa ghayriha ikhlasu hadhihi al-a'mali lillahi ta'ala wa husnu mutaba'ati ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam wi fi jaɓede golle neɗɗo on woni ko julde woni ko korka woni ko hajju woni ko zakka woni ko moƴƴagol e yimɓe ɓen kala ko watta kon sarti fi yo Allah jaɓo ɗum ko ɗiɗi go'o tawa ndeɗa golla gollal ngal tawa ko fi yo Allah welto ngal gollirde wona fi yo goɗɗo cooɓe wona fi yo goɗɗo yiɗe wona fi yo goɗɗo okkore ko wonɗa ngal e gollirde ko fi Allah welto tawa gollal ngal ko fi Allah gollirɗa ngal al ikhlasu lillah ɗimmun ɗum tawa ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñentinɗa e gollal ngal kala gollal diina ngal golluɗa tawi ɗiɗiɗi ala nder ton amara joddi al ikhlasu wal mutabaa hertinangol Allah golle ɗen gollugol golle ɗen fi Allah e ñentingol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ene golle ɗen واستغفر لكم فتقولون هو الغفور الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وما أكثر الذين يتمنون الجنة بأفواههم ويأبونها بأفعالهم فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تتمثل في التخلق بأخلاقه في حب الخير ونصره بين العباد ونبذ الفرقة والتباغض والقبلية والطائفية والحزبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتوحيد الأمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا استكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة يأتي الله سبحانه وتعالى نترم ويجول لنا صلى الله عليه وسلم ابن ورمحدين إساءة بأمان الإسلام جيام الله هري نجيا على ما يقول نلا صلى الله عليه وسلم هبين قول جول قول نلا صلى الله عليه وسلم جول قول نلا si xaaji arɗi ɗin ka sariya hara wona si xaaji moƴƴinaɗi ɗin ndi juulugol e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no mari moƴƴere nde tawata gooto wawata wiide ko heɓude mari konko ɗum ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en wondema si tawi a juuli e hoore maɓɓe laawol gootol Allah juula e hoore ma yokke mum laabi sappo ka wonɗa o mo wonɗa o sarti waɗaka si a juuli e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam a julɗo Allah juula e hoorema laabi sappo sabu ko juulɗa e hoore nelaaɗo ko laawol gooto ɗum ɗo sino tindini ko honɗum ko wondema Allah no yiɗi Muhammad no yiɗani moƴƴere o yiɗɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko hombo e karama koɓɓen hombo e waliyaɓɓen du'antoɗa heɓa nde moƴƴere ɗo sina Muhammad haray juulugol e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam to hunde ɗaɓɓande ka diina no hanani julɗo on hebbina juulugol e nelaaɗo sallallahu alih w sallam e konnguɗi arɗi ɗin ka saria konnguɗi ɗiɗi ngol konngol wi'etengol salatul fatih wattanele maggol moƴƴa ko konngol ngol maanditi ɗen kono noon a fontata deftere saria yiyangol nder ton ngoy kadi yahe ndaano deftere saria ɗe ayatangol e nder deftere saria
allahumma salli ala muhammadin al-fatih lima ukhliqa ala ina defte sadi haywata wana defte malikiya wana hanbaliya wana defte haywata ita ayata ko bukhari da muslim ko moƴƴina ɗum hiɗen andi kadi ko hombo moƴƴini ɗum na kadi ko neɓe moƴƴini ɗum ko hirnata fitlo ɗum moƴƴina moƴƴinɗo ɗum on kadi o laaɓan jama o reedu pas o toñaji o wi'i wondema o fottu e nelaɗo o ɗanaki hoyɗi andi se o wi o hoyɗu jiɓa e waɗeno seeɗa o wi o hoyɗa nelaɗo ɓe fottu ñalorma teɗɗan joni noon hakkude jibinede makko kanko wolɗo ɗum on e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo duɓuɗo capanɗe ɓi si goɗɗo ari ɗo wi en no fotti e fure ɗo o yeetimo goɗɗum e jaɓɓino ko kanko feeti ka ko enen jaɓɓuɗo ɗum ɗo on o mara hakkille ka hoore makko goɗɗo wiyama fotti e nelaɗo maroko ɗo nelaɗo jonnimo salatul fati o daro kadi o yeetoma ɗum no si julɓe ɓen haɓali ɗum ɗo holɓe haɓa si goɗɗo gomɗini ɗum ɗo a jalanimo waɗimo nene goto a jaɓanimo ɗum ɗo a waɗimo ko o julɗo haɗa ko honno haɓanta heferaɓe ko konnago sina ɗum heferaɓe wolal konngol gongol ɓuri ngol ɗo ka holleydi wiigol goɗɗo no addi ko ɓuri ɓuuro ana laabi guluji jeɗɗi no hanani julɓe ɓe yoɓe rentoye ɗum ɓe rentina e ɗum kadi kala yiɗan ɗo siɗɗo mum moƴƴere yo o wimo yo yahu o dara deftere ka windi ɗon ɓay addu ɗum ɗo emo mari deftere mo windi nder ɗon nelaɗo jonnimo ɗum o hoyɗa na e ɗoygol ɓe fottu nelaɗo jonnimo nelaɗo maray ko ɓuri alqur'ana hara jonnali sahaba en fof jonnali imamuɓe nayo jonnali goto e kala makko ɓe atti ɓen fof tawa ko ɗo sakkito ɗum ɗo ɗum jonte goɗɗo haray no hanani julɗo on o gollira haqqille makko ko ɗum bani allah gollira haqqille idan oɗo siira dagaki julugol mo nenaɗo sallllahu alih w sallam allahumma salli ala muhammadin al-fatih lima ukhliqa julugol e nana moƴƴi ha kono nangol konngol sabu noon ko fawa e maggol kon sabu ɓural konngol wiya konngol ɓuri alqur'ana ko ɗum ɗo hulɓini maggol idan haray juule e nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e ko hanuɗen faamude ko wondema ɗoftagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e sabuji natugol aljanna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mofte maɓɓe ɗen fuu naata e aljanna sina saliɗo ɓay ɓe maakingol konngol ɗo woɓɓe haali nelaɗo ko hombo saloto naatugol aljanna nelaɗo maaki mo ɗoftike lan o naata e aljanna kala saliɗo lan ɗoftade haɗa ko hombo sali naatugol aljanna ɗoftagol nelaɗo wona e goɗɗi acca ɗiya sa ɗoftoɗo nelaɗo kala ko annduɗa selli immode nelaɗo sallllahu alih w sallam ko jaɓo waɗa so tawi ɗa hattani feere si a hattana waɗugol jaɓa hiika ka diina ɗum ɗo jeeya ettoɗa no waɗira hala a ñaali a haɓaali ko waɗi koɓe maaki komi haɗi on kon acce komi yamiri on ko waɗe emmeretaga moɗo on na yamiroje ɗen fof wawata wadde no woodi yamiroje tawa ɗe moƴƴi ha wawata ɗe wadde ittugol zakka no moƴƴi kono ko si ɗamari ko itta hajjugol no moƴƴi kono ko si ɗamari financegol islam no moƴƴi kono ko si ɗamari idan no woodi dewe ɗe tawata julɗo no faala wadde wawata ɗe wadde kono tawiɗa faalaɗe wadde tawi a faala ka ɗe wadde haɗa ɗum amara baraji kono tus idan ɓe maaki mo ɗoftike lan o naata aljanna mo salike ɗoftagol lan haray ko kanko sali ko heewi hande yimɓe wonɓe e yalade heɓgol aljanna ka kunduɗe maɓɓe tawa kuuɗe maɓɓe ɗen no sali ɗum si innama jokku nelaɗo allah o moy ɗum ɗo sakka ka si julɗo wi acce hakke nelaɗo maaki mo wonɗa o ko holiɗa jiifa ma on wo ko holɗa ka mawɗo gorol wo ta wimo deccu accu jentoɗa ɓono wolde par ce que koy ko nelaɗo maaki accu o wowla o gayna anda ko ko o wi e hoore nelaɗo ko gonga inna jama o jaɓe si tawi na gonga nanngamo foccama par ce que o fini hoore nelaɗo ɓay so ko hoore nenema ma bemma fenno accatama idan ka goɗɗo feni hoore nelaɗo yeeso maɗa accanama no jeeya e yiɗugol nelaɗo hiwgol sunna maɓɓe on sa nani goɗɗo no fene a hoore nelaɗo nelaɗo no wiɗuno tena gonga haɗama idan heewi yimɓe wowleɓe ko hunduko muɗum no faala aljanna tawa koɗo maɓɓe ɗe no sali ɗum yiɗugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no ando honto jikkinorgol jikkuji maɓɓe ɗin yiɗugol moƴƴere saaka moƴƴere nden hakkude yimɓe ɓen woɗɗitagol koto e konnago hakkudeji yimɓe ɓen ko tawata kon hande julɓe ɓen no jari ɓuraɗo
si julɓe yehi ha tawi tu woni kamɓe laawol haqqille maɓɓe ɗen wona feere wotere ɓe jogii fiiɗa ɓuri adna maɓɓe on tawa hannde kata ko maɓɓe lanni ko musiba o ko waɗi hakkil salaki sari a salaki yo goɗɗo arta marta ɗo fi yo heɓo mbuuɗi ka goɗɗo yaha rema to hara ko fi yo heɓo mbuuɗi ka goɗɗo go yaha faggo yo hara ko fi yo heɓo mbuuɗi on fof ko mbuuɗi fala kono on gollali golle goto mo ɓen mon no jaɓɓe ka wonɗo idan haqqille yimɓe ɓe no serta ɗaɓɓol hunde ɗum wi aya añi julɗo on konnoɗa mo heefinɗinama ka sabu ko naadina ɗum ndi idan nela sallllahu alih wa sallam ko addi ɓe kon ko honɗum yo jama on accu o pecce pecce accu o ko doy konnago hakkudeji maɓɓe yo accu o waggol leƴƴi hakkudeji maɓɓe ko ɓe adnala ko fi waɗugol julɓe ɓen aade gooto sen ndaari ɓurɗi ɗulde ɗin e ko islamu harmini kon ko bonna ɗum hakkude yimɓe beere carte ɓay allah rentini ɗum kon no wi innama yuridu cheytan an yuqia baynakum al adawata wal bagda fi l gamri wal maysir wa yasuddakum an dicrillah wa ani salat ko hal antum muntahun ndaare ko honɗum o hekkini yeeso ɓay o haɗi beere nden e carte ɗen o hollirata ko fii honɗum o haɗani o wi ko seytane faala si on juyi carte ma o yeɗi beere ko liɓugol koto e konnago hakkudeji moɗo ɓaawa ɗum o sakko on e jantoro allah subahanahu wa taala o sakko on e juulugol allah subahanahu wa taala ardini ɗo taw hawre nden hakkude julɓe ɓen taw ko ɗum matti addude sabu ko ɗum ɓuri wonde important taw so yiɗen fotti ɗo goɗɗo no waɗa jeɗɗine jenti hiɗen fottude juule heɓe mbaɗaki julde jama par ce que jang hakkude meɗen ka si jang ala hakkude meɗen goɗɗo ɓata julde jama ɗimbara ɗon de lawa ɗum si jang ala hakkude meɗen goto men yawjata ko yaama ɓe jokki hoore mum idan nela sallllahu alih w sallam ko ɓe nuyira kon ko fi waɗugol julɓe ɓen aade goto ibadallah ta'assaw bi ikhwanikum al awahil min al muslimin alladhina iqtadaw bi rasul sallallahu alayhi wa sallam fi kulli saghiratin wa kabira فبشروا بدخول الجنة وهم على خير الحياة قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا جاب الله هاي نينتين بيدو جلب أكتب أنت هوري ليدي دو سيدا فعلا نينتين دي ko ɓeeɗo ɓe nelaaɗo janni o anndini ɓe ɓe ñentini haa o qirrani ɓe hihi ko ni julɗo wa'ata ha allah tigi wi weldanike ɓe fodi ɓe aljanna ɓe ma yaali seɗa fa alama ñentina ko ɓeɗo ñentinta wona neɗɗo mo alhaali mum andaka neɗɗo mo alhaali mum andaka fi tun hiɗa yiɗimo ma fi tun ko siɗɗo maɗa o cobanema ha wiya ko oɗo woni fuu mo yewtiri ɓawa ɗo haɗa hannde heeɓi aljanna balno woodi e maɓɓe hannde aaƴotoɓe kaari sa yima nata aljanna ɓen no wooda e suufi yankoɓe wonɓe ɓen hannde wiyeteɓe kaari si on ni awdigiri maɗen a yima nata aljanna ani abdoulahab siɓɓa nelaɗo yi nelaɗo laabi jeni abdoullah bin ubay bin salul yiyano nelaɗo guluji yimɓe yiɓe nelaɗo maayi naati yiite ko hono wiyata mo yi kaari nata aljanna awa o moƴƴi ka hinde o ɗo a feƴƴinimo mouhammadou a feƴƴinimo jibril a feƴƴinimo ɗo wonɗo si tawi mo yiimo tun haysi jumale haysi horal nata aljanna awa o kañum moƴƴiye idan siga ɗe penale jaɓe yaltinede hakkudeji meɗen neɗɗo wawata wonde yigolmo tun nare waɗo aljanna o gollali ko moƴƴi waccani ko boni ñentinen moƴƴuɓe feƴƴuɓe artiɓe ɓen e hoore ndiɗo leydi wondiɓe nelaɗo ɓen e arɓe ɓaawo ɓen ɗon ɓen sen daari dina kan ko winda kon fof ko egga kon fof gila e tafsiri hadise kala ko woni ko ɓe moƴƴinani e wallini ɓe wonaɓe wiyede sakkitono ɗo ko yimɓe moƴƴuɓe ko waliyaɓe a yiyata hunde ko ɓe winda وارنا الباطل وارنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا
اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تبدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا